Evo ga mali cverglan. Pecanje, znači, evo ovako kako mi pecamo ovdje cverglane. Znači, ovdje je put. Tamo je put. Ovdje je kocka. Imamo, idemo šipke. Pa stanemo ovdje. I onda pecam ovako tu, u tom delu. Sad ću da otkačem cverglane, samo sekundu. Samo sekundu. Cverglanče. Ako me ubode, jebat ću mu majku. Ops. Znači, evo ih. Ovdje se peca, znači ovo je kanal. Znači, jednih ima, znači, oko 1000 komada. Ovdje su se nakupili i evo ga, jednak sam to snimio. Jo, bošće me. Pošto je ovo zabranjeno da se vraća vodu, ja ga bacam gore. Doviđenja. U stvari, neka doviđenja. Hoću da vam pokažem kako se baca. Uzmemo najlonu ruku. Ups, samo sekundu. Samo sekundu. Samo sekundu. Uzmem ovako ceo sistem u ruku. Samo se malo sad zapetljamo, evo ga nije. Ceo sistem u ruku i zabacimo rukom tamo gdje mislimo da ima. Ja mislim da ih sad ovdje ima najviše. I sad tu čekam. Se vidi polako, vidi se. Znači, nedostaje im kiselnika, a ima ih jako dosta, vidi se po dnu. Evo ga trza. Ops, promašaj. Zabacit ću opet. Ovo ih ima najviše. Uzet ću još oko. Tu ih ima najviše. Sad sam na crvo, udica 25. Ovi hode. Cvrlani ne vide se preko kamere, ali uzimaju kiselnik. Ne rade baš najbolje, ali za uzanci je super. Doviđenja.